es justa Geswana. Ayet junrolanti. Ay junok samakan kukuyo. Chiyochi hinkul. Chikukuya yetok. Hun makan mayal ekelok. Mayal kukuy yet hunel. Tol ishayo bal Cristo. Yuh iglesia. Asha husha makanti. Casi haga loco palta ay habos que shanil chikame ya vení. Es que shanil shitol ishayo bal Cristo yetok iglesia yetok shacham ayon hun yetok cham ahun tichiwache kaparchao hipok kukul o konay yetok cham bay nansat kanto hunok tiempo al palta o abro tiempo al caso con titia tocham bay satkan atta kalayalon ram Biblia. Tutuna ram Biblia ti chonkuyon sin. Santa Aislana ne hilo ne Biblia wetok war chesay bay hay un versículo bay Antiguo Testamento chialon walte juncanes ti ayon. Y le wetok bay Zacarías capítulo 14 versículo 4 y 5, hay versículo baitu o jautej yet watch o nacha el juchtet yetalay o kaiti o kayapshin escanes comam Dios chial ayonash kati awal yet hun kual tu shikaitila aton yet hun kual lana halon yetok tit Jesucristo yetok iglesia baisatkan kashok ayol bay Yuli bangkain alti. Awal yet hunku altu ay batch nahyakan chambay salan olivo bay satak Jerusalén. Abi, mayal nachahe. Setietal chi cham Biblia ti hermano. Yutu shankapi hanyay hikahun kutan kuibanileti. Nani lanan kokan habi yentol hayo bal Cristo yetok iglesia ayon hun sa kanonok yinta Jesucristo atakala lana hilon kaitishi tolok ayol batch na yakan cham bait salan olivo satak kono Jerusalén yet kulal baichi ahol ku okpoh chah ay nan hun salan olivo tu ayatok ay kayakan kukolo mal Jesucristo bay hunsalan tu okpo chainan kay tu yalon ko Biblia ti tutundol kawat yalon kansin san kawal chao kin kukul sigribil kaso haklay hun miman hobe chitit yet kulal bay chi ahol ku chi tok bay yet kulal yayuku kay tok yun hakcha hun miman wistu ok po chanan ok ay kay hundu palta ay yo piso yo kumam Dios yo tolayet ok ayul cham bayuli bangkain alti mah sa ayul cham ulya on kol banileh palta tolo hay cham yetok ul ya onok cham yo al kul yipan mas sanilep kolokin cham bayuli bangkain alti San Kaitu lanan yalon junco versículo ti es hermanos. Akaiti lanan hilo nishi kaiti o ayon chambay yuli bangkain alti kaso. Po chainan hun wits o miman joven shalok yun kanok. Chiyalon tejani koksha siyash kati asha mash yun ashka masyun yelo ishmam yuhun kishkap mas ek yet ayok usias in real bay Judá asha hayok Jehová kodiosal yetok mas sanele yetra ahunti chivoche chikonkan habalin es Gusta que suena tola baitu chiala tol o haycham
ayeto kay bashna yakan chamiban hun salantu kasokpo chahok ashkatolok aynan. Entonces abaitu ato toque Israel elah yet hun tiempo altu nani mayal con abdich yin laho bal hun kuyoti yetok ayol Jesucristo palta chikanina nabal yetok sha iglesia ayok iglesia kaiti atun shikela asha hayok Jehová agalok Dios yetok masanil ebiecha makchel ebiecha achton mustak achton wana takam chisom chahakul takam makap kuralin Cristo takawal pizza noka kulin Cristo achton shin achhun yetok Cristo may albet kuchales koba yetok chambay nansat kan ashka may alhalin hummakan kukuy banil tinani ayon hun yetok cham lanan hayok cham tinani bay kono Jerusalén chihalon kapashin ashkatila yin shamil al bisil ebo hayetok yin shamilal mayal hab bay Marcial Tejbay Zacarías, Tolmas Hayok Jehová, yeto hun miman bulan ebiecha. Ya bay hilhusako versículo bay chiala tol yel chijala, yel chial ko Biblia, yel chi jaokin kukul. Statol chasay wetok bay libro Judas. Judas, versículo 14, yeto 15. Cap versículo chihil bay tu. Ahon santiyok alun kapasayon ashkati. A Enok chambiet suk inatilej yechel tashkal Adán a Dios o shikaiti a Dios o ne kanyal cham Enok tu ya bishalep aik ko solti awal buhum bihan kaiti chikame ya beneshi mas yal kancham ashkati setal mas yal kan Enok abek shikaiti ay hun autebal ayon ko masanil abek ayet o cham hajabil civil millonal ebiet tra o hayetok tishwal husha tzetieta la eukipo kukulti es wustak es wana makon waltol yel ayo kukul ayo konabalin Jesucristo kawal chikukam kul necham kastikam el kul kaparchamkin tol ayon juno con haibay Yuli bangkina yetok palta chok shahun kumi manil ibilokok mana junti mayal con ixahok mayal kocha kumi manil yuh kokolo mal Jesucristo asha yetok kumi manil tu o con hayok bay yuli bangkinal yetok chuaute wal hun bihanti hunesha abek allí hay yet o hay cham hajawil civil milal bisil o hayetok haywan civil sigela civil milal sa millonal sa ay hunsan sa pasa chalo ni tolin sa millonal falta kaiti chala tolin sa milal bisile o hayok yetok kokolo mal Jesucristo ayin ta kokolo mal tu ato tsakan unokoj ato njamayo kipo kokul kaitu wachun nachel junti es hermanos Shantol kawal wachu dialon tejayon setieta lanan jaloni setieta lanan kukuyo neyeto setieta ayo kipo kokul
tolo con jaibai satroti yuli banquinalti yeto Cristo Babel o con uljicham con ahab no bay nansatkan yet sunanil o con titietocham o con ayol bayuli banquinalti mayal jabeh ato jaipat nayakan cham bay hun salar olivo yeto hun mim man bulan yetsha ilana haben kapaskay dishin tol kay tonto uhok san ay habok sa chikumbay to kosatak sheas kati kapasok by 1 Corintios 6, 2, 3 kap versículo kay ti shikayla ay siya ko halonghet askawal tol con kolwa kay ti o kolwa iglesia yin más en el cielo los yun ko kolo mal Jesucristo kam chalelam noctol kam chiu cham trohlil kamak palta tol ayonek yetok hune sa ayonek yetok si tomanto ellos takok tola ayon yeton sa Dios ti si kaitila tola ayon yeton sa Dios ti ayon ok on ok Yaha Bilal Kobei Kulnen Ele Viet Yuli Banquinalti Yuhtu San Moh Wali Ayon Kal Oko Cha Ko Wat Kane Ma Kuatne Wat Alne Hun Kaneti Asa Hun Chihal Miman Yelab Nokaiti tol ayon hun seto hune ayon hun o kobei kulne hun yuli banquenalti mak yetok Cristo yutola Jesucristo hay bay humundo ti kaso bei kulne la elio cham o hun miman bei kulal yin mas sanil anima yul mundo palta mak chela hun yetok ayon sa hun ayon ti ayon yeton ti ayon tol sakan unok hindakti kawal ay misalo kula chabi hunti wishtak wana makamak kawal ay inti kawal chinsalo yu huntet yalqane komamnosti chinsalo yu chiwiluni chinkuyuni chiwiluni nabalin tol yel chiyalqane komam Dios kamse tal tol manielo yuto chiwoche chihil versículo 3 si husha kaiti tomanto ellos takok si kaitila tomanto ellos takok kapasok tol ayon kapas oko veikulne eb ángel yuhtu sanahun san setietalti setietal bayuli banquenalti mohwal kapas ko watnen yaihi sechi un versículo kaiti un belancanes mi mañela pnojo juaute es kaelal nan sol un versículo ti tol ayon kapas ojo veikulne eb ángel sechi alela pnojo un versículo ti shin eb ángel shikaiti Palta mana keb ángel yet satkan, mana keb ángel yet komam Dios, bay satkan, ahun san ángel, mastit yetok nak diablo bay satkan, aton hun san chiyik tinani bayuli banken alti hun san ahkul, ahun san to chieten el anima bayul mundo ti, ischek benak diablo yay heb, chica pasep demonio ayetok abnos tiempo altu yetok beikul de la ebios ko kolomal Jesucristo lanan hiloni tol ayon hunok ko beikul ayon hun kawalman como hermanos awal chut ko naoni tol ayon hunok ko beikul hunsan ángel tu hunsan demonio tu chialon kapasok tol ayon hun Ashka shawal tol ayon hun ko ten gando hebay
Sol na hapqaqehtu, sol qatu. Kaitu yalon taxqanes comam Dios ayon. Eshwista qeshwana kawal miman zetieta chiala. Ta chekuy kalhunti cheshbeitu qesataq. War chekuy kapashbay juntan sha versículo. Bay Zacarías capítulo 10, 12. Apocalipsis 19, 11 hasta 21. Abaitu chije cheyila. Zet bilkal beito hun miman kuiban el esti. Masya kan comam Dios yultran Biblia. Yutol o hay kahan ek kosol shicham o kin hay kahan e sol si bay juntan sa versículo palta más jaute yutol kamcha ko tiempo shantol chihuaches tol huarchun cañine nabal yin con nabal ella toques hermanos tol kaitu june ayon regetos Cristo o con ayol bayuliban kenalti o hatzala bakugulieto o haon yahawilalieto ayon ko vehicle ne biob nabal bayuliban kenaltieto cham ayon juno ko vehicle ne heb demonio tu heb ángel tu atoneb tu chik ángel kaiti palta atoneb demonio yutu shin chiochi hinkul warchunkan kap makan kuy baneleti hun maskiliet hun elimba belal tol o hay Cristo yu iglesia asha tinani chi hay Cristo yeto iglesia alta palta bay satorte kano habin konabal husha makan kuy baneleti shi